Yes, umugoroba mwiza, umugoroba w'umugisha kuri mwe mwese mudahwema kwibanira natwe hano kuri DRC Today News, umuyoboro wanyu ubagezaho amakuru y'ukuri kandi yizewe. Murabizi ko nahandi tuba twibanda rero uretse inahi wacu mu karere k'ibiyaga bigari, turebera hamwe update cyangwa se amakuru agezweho mu karere k'ibiyaga bigari, ariko cyane cyane tukibanda ku butaka bwo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turebera hamwe update cyangwa se amakuru agezweho ku ntambara ikomeje gusakiranya ndetse no gututumba hagati y'ingabo za leta ya Kongo FARDC ndetse n'umutwe w'inyeshyamba wa M23. Intambara ikomeje gukomera, ibintu bikomeje kuba bibi hariya mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuri iyi saha umujyi wa Uvira urimo icyo twakwita panique, ibintu bikomeje gukomera. Ni ibintu byinshi rero tugiye kurebera hamwe kuri uno mugoroba. Tugiye kurebera amakuru yose hamwe uko yiriwe ku kibuga cy'imirwano, tugiye kurambura page zose z'amakuru, turebe uko byiriwe bihagaze. Muri kumwe na 6Berry Official nk'ibisanzwe, umunyamakuru wanyu ubagezaho amakuru ku gihe. Mbibutsa ko twafunguye urubuga rwa WhatsApp tuzajya tunyuzamo amashusho ndetse n'amafoto biba byaturutse ku rugamba. Nago biba byemewe kubicisha hano ku rubuga rwa YouTube kubera ko rimwe na rimwe haba harimo amafoto n'amavideo biteye ubwoba, bityo nago byemewe kubicisha hano. Bityo twafunguye urubuga rwa WhatsApp tuzajya tubinyuzamo kugira ngo mubashe no kwibonera ukuri. Kwinjira nta kundi, napininze link muri comment, uragenda ukandiho urahita winjira ku buryo bworoshye cyane. Tuzajya turushaho gukomeza kwibanira tunasharinga ibitekerezo bigiye bitandukanye muri iyo group. Amakuru yo ni menshi rero, mbonereho gushimira abantu mwese mudahwema kutwereka ko tuba turi kumwe 5 kwa 5. Turabashimiye cyane, ni iby'agaciro kubana namwe ndetse n'abantu mwese mudahwema kuduha ibitekerezo bigiye bitandukanye. Turabashimiye cyane. Turi ku mugoroba rero wo ku itariki 9 Ukuboza umwaka wa 2025. Tugiye kuramburira hamwe page zose z'amakuru, nta kindi duserukanye uretse impamba z'amakuru yo kuri uno mugoroba. Ni update nyinshi ziri guturuka ku rugamba. Munyemerere turebere hamwe uko byifashe kuri zino saha. Biravugwa ko kuva mu masaha ya saa sita z'amanywa, saa sita zuzuye, mu misozi ikikije umujyi wa Uvira hakomeje kumvikana urusaku rw'amasasu no kurasana gukomeye hagati y'ingabo z'abawazarendo ziyobowe na General James Fieka Ado n'abarwanyi ba M23. Ariko abawazarendo bari bafatanyije n'ubundi na FDNB ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Amakuru ahamye ava mu bice byegereye ahabereye imirwano yemeza ko kugeza ubu impande zombi zikirimo gukozanyaho ku buryo bukomeye cyane. Urusasu ruri kuvuza ubuhuha. General James, umwe mu bayobozi bakomeye b'abawazarendo muri Uvira, yari yasobanuye ko atazigera yemera ko umujyi wa Uvira ugwa mu maboko y'umwanzi. Yongeraho ko azakoresha imbaraga zose ndetse n'uburyo bwose bushoboka kugira ngo arengere uno mujyi wa Uvira. Ni muri urwo rwego we n'ingabo ze bari ku nshundura z'imisozi ahitwa Mire na Mire barwana bashaka gusubiza inyuma igitero cy'inyeshyamba za M23 gikomeje kwibasira ako gace. Andi makuru atangwa n'abaturage ba hafi aho ndetse naho hafi imirwano yaberaga avuga ko inyeshyamba za M23 zazanye ingufu nyinshi n'ibikoresho bikomeye, bigaragaza ko intego yabo ari ukwinjira mu mujyi wa Uvira ndetse intego yabo ikomeje. Ariko nanone haravugwa ko ingabo za FDNB zatabaye ku buryo bukomeye cyane ndetse n'ingabo za FARDC nazo zakoze ibishoboka. N'izi ngabo z'abawazarendo ziyobowe na James ziri kwihagararaho no gutanga ibisubizo bikomeye mu kurinda umutekano w'umujyi. Mu mujyi wa Uvira ubwoba ni bwose, amaduka, amasoko n'amashuri
byahise bifunga ndetse abaturage baguma mu nzu mu rwego rwo kwirinda ibishobora kubahitana. Kimwe mu mateka rero Perezida Evariste Ndayishimiye ashobora kuzicuza. Ibi ni abasesenguzi babigarutseho aho bavuga ko mu mateka Perezida Evariste Ndayishimiye ikintu kimwe ashobora kuzicuza ari igihe uyu mutwe w'inyeshyamba wa 23 wazafata Uvira. Aka gace kakayoborwa n'inyeshyamba zirwanya ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Abasesenguzi bakomeza bavuga ko gufata Uvira bihwanye no gufata Bujumbura, cyane ko umuntu ufite Uvira mu biganza bye aba afite ikibuga cy'indege cya Bujumbura. Ni ukuvuga ngo igisirikare cy'u Burundi FDNB kigomba gushyiramo imbaraga kurusha uko bimeze ubu, ndetse mu kurushaho gukomeza kurinda ubusugire bw'igihugu. Igisirikare cy'u Burundi kigomba gukoresha intambara yo hasi cyangwa se iyo twakwita infantry, kandi ntihabeho gutegereza umwanzi, ahubwo umwanzi bakamusanga aho aherereye. Igisirikare cya FARDC nacyo cya leta ya Kongo kigakoresha inzira y'ikirere, bagakorana bya hafi cyane ndetse bagakorana na FDNB, bamwe barwanira hasi abandi mu kirere. Ukuvuga igihe abasirikare bo hasi baba bagize ikibazo bagatungira urutoki abo mu kirere umwanzi urimo kubabangamira. Ibi rero bigafasha kurinda Uvira no gukura umwanzi ahantu hose ashobora gutuma Uvira na Bujumbura byagira umutekano muke. Ahandi hantu leta ya Kongo igomba gutekerezaho cyane cyane ni Masisi. Ahantu hasabwa kuhakorera intambara ikomeye kugira ngo umwanzi wa Kongo adatekereza cyane Uvira, ahubwo bitume umwanzi wa Kongo acikamo ibice, mbese arwane intambara nyinshi. Ibi bigomba gukorwa hakoreshwa intambara yo hasi niyo mu kirere. Kurwana intambara yo mu kirere muri Masisi ntacyo byatanga, kuko umwanzi ajya mu myobo cyangwa se mu ndake akakureka ukirirwa utera ibisasu gusa ariko ntave ahari. Ibi birareba igisirikare cya leta ya Kongo FARDC gusa. Ibyo nibyo abasesenguzi bagiye bashyira ahagaragara. Ngo kuvuga rero ngo kwibanda no kwizera amasezerano ya Washington ni nko kwiringira guha umwana wawe kurindwa n'intare ishonje. Perezida Donald Trump ntazarwanira Kongo, cyakoza azasahura Kongo nk'uko abanyaburayi na Katari babikoze. Gusa kugeza ubu umutekano uhagaze neza Uvira nk'uko byemejwe na Kifara Kapenda Kiki, umuyobozi wungirije w'umujyi wa Uvira, akaba anasigaye awuyobora mu gihe cy'inzibacyuho. Nta mwanzi uragera Uvira kandi umujyi uri mu mutekano usesuye. Ubusobanuro yatanze bugaragaza ko mine ntoya yo mu bwoko bwa AP ariyo yaturikiye mu misozi ya Kasenga. Iturika ryayo rikumvikana mu bice bitandukanye by'umujyi rigatera abaturage impagarara. Mu butumwa bwe Kifara Kapenda yagaragaje ko ibi bikorwa byose byasubiye mu buryo kandi ko inzego z'umutekano ziri ku kazi byuzuye. Yongeyeho ko kuva ejo hashize bari kwihutira guhumuriza abaturage kandi ko igihe cyose hari ikibazo cyarenga ubushobozi bwabo bagaragaza ukuri. Ku rwego rw'intara, guverineri wa Kivu y'Amajyepfo yemeje ko ibyo biturika byavaga mu misozi irinzwe n'ingabo za leta, mu gihe renforcement ndetse n'ingabo ziri kwiyongera, ndetse ko zimaze kugera ku mirongo y'urugamba mu kibaya cya Ruzizi, aho imirwano ikomeje hagati y'ingabo za FARDC n'imitwe yitwaje intwaro. Ubuyobozi bw'intara n'umujyi byombi bwasabwe abaturage gukomeza gutekana, kwirinda ibihuha no gukomeza ubuzima busanzwe, kuko imijyi yose iri ku gihe ku byerekeye umutekano. Ibi nibyo biheruka rero ku birebana n'umutekano wa Uvira kuri uno munsi wa tariki 9 Ukuboza umwaka wa 2025. Turakomeza kubakurikiranira hafi iby'uru rugamba n'ahandi hose mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Tugaruke kuri leta y'u Burundi. Leta y'u Burundi yatangaje ko u Rwanda rukomeje ibikorwa
busobanura nk'iby'urugomo no guhungabanya umutekano ku mupaka uhuza u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi byatangajwe n'umunyamabanga wa leta ushinzwe ububanyi n'amahanga Edouard Bizimana mu biganiro yagiranye n'abahagarariye ibihugu n'imiryango mpuzamahanga ikorera mu Burundi. Bizimana yavuze ko Kigali ikomeje kurenga ku masezerano y'amahoro aherutse gushyirwaho umukono, ashinze u Rwanda gukoresha ingabo zarwo mu kugaba ibitero ku ngabo z'u Burundi ziri ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru atangwa n'inzego zitandukanye avuga ko ingabo z'u Burundi zirenga ibihumbi 15 zimaze igihe zikorera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho zifatanye n'igisirikare cya Kongo mu kurwanya umutwe w'inyeshyamba wa M23. Bizimana yashimye izi ngabo avuga ko zoherejwe muri Kongo mu rwego rwo kurengera imbibi z'igihugu. Abaturage b'u Burundi n'ibyabo yanenze uburyo bushya bwo gutera urujijo, ashinza u Rwanda, anemeza ko nta mpamvu ifatika yo gusaba ko izo ngabo zitaha. Uwo muyobozi kandi yasabye imiryango mpuzamahanga gukurikiranira hafi ibibazo by'umutekano bikomeje kugaragara, yibutsa urugero rw'ibisasu biherutse kugwa mu ntara ya Cibitoke bikica abantu 2, umwana w'imyaka 12 ndetse n'umugore. Nubwo ibibazo bikomeje kuvugwa, Bizimana yavuze ko umutekano w'igihugu n'uw'imbibi zacyo urinzwe neza, asaba abaturage gukomeza ibikorwa by'iterambere batagize ubwoba. Yasoje ashimangira ko u Burundi bukomeje kwiyemeza inzira y'amahoro n'ubutabera, avuga ko igihugu cye kidashaka intambara ahubwo gishyigikiye ubutwererane n'amahoro hagati y'ibihugu byo mu karere.